ඒකේ තෙරේග HEOC ආදී HPA ಗ ಮಸಕೆ ಕುರಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಿಸ್ಸಾವನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತಕ ಹಿಮಿನೇಕಮ ಎಬೋ ಯಾರು ಫೆತ್ರಿಫೆ ಮಿ ಮಿಕಂತ ಬಲಾಫ ಫಿಯವಲ ನಾಳನಿ ಕೀಬೆಗಿಂತ فرتم سؤال من الفرنتو ओमिक्रॉन के मिहार ओमिक्रॉन के अने आलमेंग मिहार अने ओमिक्रॉन जीन सीक्वेंसिंग हद में फोनो सैंपल तक की हम अने केस गिनतत्तनु रशुन्ना अने टूरिस्ट एस्टैब्लिशमेंट उन्ना अदि एक इतरुंग एक्टिव सर्वेलेंस मिनगा सैंपल तक माने कि वी हैव केस इतरुवात दिमाले फिनिजियाल में दिमालकुंग रैंडम सैंपल तक के बनागंग मी सीक्वेंस इन फोनवांग एम राज्य का उले तो बेलमट्टक कुरिंजे हम हरिया कमस बिदनी कुरिया अलमे हम गवादुंग बेच बेचा मी जीन सीक्वेंसिंग तरह अनकुरो मी गेंदनी आदि मिहातन एक तरह इन्फिनिफानी एक जुमला फास्ट मी है को एवेस्ट मर्निंग राज्य इंपोर्टेड केसेस तक विदेशी ट्रैवलर्स की तरह हैं देंग अने तंकोला की फेक कार्ड तंगे तो फेक कार्ड तक मसल तक हम अलमे बालो मी गेंदनी देंग ए मसल तक कुंग ए फेन नतीजा है कुंग हमें आलंजे फियर तक वैसे अलमुन दानेंगे तो एनमस ए ऑनगोइंग इशू है अस्सलामुअलैकुम अरगंड आयशा जहार रशीद सांगो टीवी अने अरगंड के सवाल की एक्सपायर वेफरी वैक्सीन के वाहक वरकिना मिहार देखे मुन्नो तो दानी अने HPA वैक्सीन टेस्ट नु करतो मी हुन वैक्सीन दे मुगेंदानी नोने अलमे वैक्सीन दे हुरिया सेंटर तक सिंदानी के तो हम इंस्ट्रक्शंस हम फुली दीफा वैक्सीन के एक्सपीरियंस ना हुरिया चे बेलमा फाहुगे वैक्सीन देंच है इंगे तो माने कि इन प्रोसीजर का हम इन्नाने एक हाल प्रिवेंटिव मेजर्स ना गाफ कल एक्सपायर्ड वैक्सीन नु जेने कम गोतो का हिना में समा कम कम के सिनान कम सर की ह्यूमन एरर है तो हम एफद हालत दिमागदान ह्यूमन एरर एक हिसाबु हिना में एक गाइडलाइन तक अच्छे हमें दिफोन नानी वैक्सीन के एक्सपायरी डेट अंगला बेलमा फाहुगा ए हम रक्कातरी गोतो का होरी वैक्सीन एकनी मी होने जहां इंगे तो ग्रेट अमाउंट एरिया के पॉजिटिविटी रेट में मस पेशेंट dengan 10% में हार में वनी 3% मच होते तो दें कुरिंग एक 5% over मच गोसे आमु मी तातुरु कुरार नेगेटिव PCR बेनु वाण कमतें ए कुरिंग होती बंदु दोस्त का स्वाति एक होता 5% जे लाफिनमा मी हम नेगेटिव PCR बेनु वाण तो तातुरु कुरार मी हार मी मालें गगन का एनहांस में होंगे तेरे 3% पॉजिटिविटी रेट में वनी मालें इतोरा आने टेस्ट कुर्मु गे विस्नुगे दें अड्डो सेट का गगन का ऑगस्ट में फेशिके मॉनिटरिंग का लेतो दें एम फॉर्म वेस में वनी फ्योर तक इंगड़ा फन नवेस आने वाकी मादेस मॉनिटरिंग का बेवनी एंक मु अड्डो सेट के हाथ रंगल कुर्मु इतोरा बेस फ्योर तक इंगड़ा आने तो फुर्तो पॉजिटिविटी रेट सब बला हमें किनी पॉजिटिविटी रेट नुगे तोल बलाने इंडिकेटर्स को तो ए बला एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर्स की तरह हिमिने ने मेरा अलमें ए बलंग आने वाकिंग हम एंगेंगल लकुं टूरिस्ट एस्टैब्लिशमेंट तक आने एंगल लकुं बलाने मा आतोर तेरिया देंग ग्रेटर माले एरिया देंग हातरो ने एंगल लकुं बलानी हम मूली राज्य एम ए तफात हातरो लेवल लग एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर्स ता बला ए बला वेस अलमें गेंगुले हम हमें कनी पॉजिटिविटी रेट नु इंगितरो एक्टिव केस की तरह इन्फेक्शन रेट वेस आदि हमें गतों एक हफ्ता न बदल वेस देमी गतों हॉस्पिटलाइजेशन रेट वेस मिखा बावर इंडिकेटर्स तक एक जुमला न एच का बिल्म फॉल में कला मी फियोल तक आदि में बितन ये तो दें अड्डू सिटी का हम वेस फेन केस तक इतरो मन दातन तन हास्य कॉल में हम इतरो एक इतन तनुगे इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर्स रकातु गतो अलेंजे फियोल्ता एलोमा बार अलंग आदि एगतुंग एकंत कुरिया दिवेतोस मॉनिटर करे मुंदनी एनमस एकाकं कम की हम अबदस एकलेगा कोमसरगे अप एंड डाउन्स अन्नान कंतता एनमस ए ऑनगोइंग एफर्ट के अलमंगे साइड होंगे तो ए बड़ा इतरा रंगल को ए कंट्रोल गेने मुंगे मसकत की राजफोन आता दोन के फरत मर्गन के संबंध है सवाल मैं फुर्तम सवाल की मिहार हतर केस इतोरा में ओमिक्रॉन के फ्रेनेफ दें अने एफ केस द फ्रेनेफ बार सीक्वेंस कुरा उन केस तो क्या परसेंटेज का एवस वर्कम होती फवे तो देन देवन सवाल की ओमिक्रॉन अगोड़े के तो मिहातन एंगे मालूमात बिना को राज्य दिवे हिम बाकिंग हासको समालकन तेन चहनी कोंकं कमेकं दें तीमन सवाल का में राइस विदाड़ा फर दिसंबर मोहम्मद तेरेगा वैक्सीन आणि बूस्टर डोज फशेने कमा
kongira kunta fashion. Yeah. First question. Lagi ko ato. almenge mihatan lifawa gene sequencing e ko jumla data balaf ka manama gaganaka nuwadhiya nuwa insatta amgans letter half ke nigi fa gene sequence ka balaf ya nuwadhiya nuwa insatta ki ganaka delta variant den e one baki en insatta ge terege himene mi fahum ferunu hataru fahum ferunu first omicron case singato enemes e warak kudu less than 1% ge representation ne enemes sama como faru salmane kala mi akam etching ulekam smigani hama ituru bechege natija annar henma mi itura nagamunda bishtoga ituru malumat libigen dane kinetto halte ki omicron na vidige den ade omicron man alam bi rakkatir fi yomta kabala hegatuga omicron nakas delta gas waki ituru hasa fiwalani ne variant aguligenne alan je fiolta ke hama fiolta ke ega boda samal khandini onnani yata misalaka mask kelma boda rakkatir ma hand washing nang ituru samalaka along ekala yar komisariga ekala relaxation vi mal me kan kan du kolla fana me kan ambra genaum dilum watfalige teriya ginegnan sabun laga dom fat kan tatta adi almenge contact bubble vi havas madukon kudakom behettumaki or muhim kan tatta adi bertre olmugaves hama mi duaswarge hama advice ka minani komhen danjege nunia hegatu bere nudium adi almenge bodit crowd taka dar mask elma gaduru kam behettu ngata dalma malumat devvar hama viha sakha malumat dinu timon swala ada booster dose ke almen kumasarege delay take ve henmas almen irad kor via hama libunha waka start kurane yata shukriya dr sazagun duas min afran gata mi wara gina malumat ke te from mi hal hissa koronte gendawani de omicron ge ituru first case penifa viruga mi atolu terega gonna mi agut mi case tan ituru ge mi dani atolu teriya mi feturumge kiha bodu norakkalen ebetto de norakka onnani kamasinge en names mi kobato itura samal kande wanjehene kantatta giyadi maalega mi omicron ituru edane kamge kiha insatte miha saban aruge boitto shukriya ade almen ge emifong he risk assessment ge to rajya omicron taraf umuge risk assessment bayala finamahama high risk mean nigeto almen ei haigata ki mi ek almen khumuge se menge hama rajya anna huriha mene ke PCR negative mi hunka ekama assa mi fennani alun ani omicron variant tas finif me ek mane ki PCR hada duration ga diya ne positive nikam ga form se positive ve ema almen barabar samal wegen tibbas hama awmuge fursat onnan dahas kon rajya kala ane bidesin ihagina anna gamuka balafa ane kalmen mihar bidani hama barabar ekal almenge initial face kalmen ekala iktisodi hinar komumus aragatmug masakatago em almena vije komisarka ekam skater kurang em mihar haigatuga hama amu mihan elene fiola ki komhen atultre vegin tafatwani kiwesnu e fiol tan honnani hama ane mulirajig emminavs e fiol take errakkat ekam amal take koramjen rakkatriwa hagigataki ekankama ehawur samalkame nudeve kange talmen hama ek dimadiman libe habar tan libe hama ekal fihar tak wanne sama eha ekal strictly mask elong ekan enforce nukurat kan hema adhame gotong army contact bubble tabas kuda konnu bhatta kama mege turun hama ekala bodit singa celebratory events tangal ma adiyasam bawu migendani ehema ekala miwagut omicron nete hitang arafa dukolleve samun ekkala omicron fenigin da hindegga wara fasyan feturigen dan talmenge harkat rangala monitor rangala infection prevention control ge horiya measures te rangala nunaga kamunya ema atul tereva sama greater malaria sarhadda sama oti em malum amatike infection rakat rangala horiya fiol taka samal kam digen ekan kuregen dawasha asima biharno mi omicron ge first case fenifawa iruga den mi fahum hataru case mi fenuni then ingires velatuga mi variant ekaku maru fawairu kinatto mi ehen kaumtaka mi bali mi variant fetule munda mi wara balafa rajega halatu gota balafa itura fiyawaluta wadugata kulanse hanato then mi hataru case mi furutama mi variant fenunu mi haya visara kal linking ebutto
Furtama swala badar was that? Could you repeat that? Sorry, I don't remember. तक मी फेतुरे मिंवरा मी राजेगा हालत बालाफा फियावरत इतुरा हारू कशकुलचे ඒක අල්මන මෙහර ෆුර්තම කොළ අල්මන බලා ෆිනම මිසක් එද්දිමාලක මි කේස් වෙනුනේ එහෙනම් තෝ සවුත් ඇෆ්‍රිකාගේ රීජන් ගේ ඒ සරහද කරත්තක එනම සම දුනියේගේ එකල ගින සරහද්දකේ ඉන්වෝල්ව් වෙගෙන දාහෙන්දු කාල්මනක නෝනනේ එකල මනා කුරේකස් අන්න හොරි හැමන එකලෙන් කුරින් එමෙ ෆුර්තම අල්මන නේ කහලා වරස් ස්ට්‍රික්ට් ෆියවල අලාගෙන ඕනියා එහෙනම් මිහාර අල්ම මෙති වීක එකල ඒරුගා එෆද ස්ට්‍රික්ට් ෆියවලෙන් එලි එකල එක්ගොතකස් කේස් එන්නේ තිෆ පියෝලි unexposed population ka war fasang balifetren ka wati henos mihar almet bi vaccine coverage after ka matiga hame gotung almenge warag modbek expose by expose afta metibi ema inherent commissary ge defy nizamumus innane henum hinifata hemima miharuga situation balafa aigatuga almen mi travel restrictions are travel restrictions dime daan henne ngeto ei munaheng दुनिया हुरिहा गाँव का फेदरिगन दायरुगा हुरिहा गाँव में हुट्टवाल जेनी हेमा आइगे तो गाँव में दुनिया के अने हिंगाम तकुमस अने नगाफर फ्योल तका आदि दुनिया के सिखा जमिया तकुं इधे इरशाद तका आदि अलमेंगे इतरेगे हम टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुपा टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे एक मशवरा तकुं मी एक जुमला में नुकुन्ना नतीजा तक बिना कॉलमेंग फ्योल तका आदि में मिदानिंगे तो हेमा मी ऑनगोइंग सिचुएशन है वीमा මීවගුතක් අලංජේ ෆියෝල්ත මීවගුත අලාගෙන මිතිබි අදි කුරියන්තාක බදලු කුරින් ජෙජ්ජ නමනුවත ඉතුරු හරුකෂ ෆියෝල්ත අලංජේනම එදිමාව සමන් දාන කොවත could you repeat that please ad furtama kesa e talunjan kosarka baling at the first kesa I'll have to get back to you. I'm working on the Malmati Kurana. Enemas Miga Boda Muni linked cases and a touristum Berun Tamani. Ginafar link cases get a significance Bodovani, Eterega Fenna cluster, Unia Ed resort of Ekanifenna cluster, linkages might have more importance. But right now, Menge Berung imported case with Giahama, it could come from anywhere, reality. The Comega Paterna Kanulavas as Sane. අනික අන්න කොම්මේ කේසස් වලින් ඒ කොන්ටැක්ට් ට්‍රේසින් කුරායිරු ඉතුරු ශක්වා බයකොම මිසාක රිසෝට් එක ඔමික්‍රොන් ෆෙරෝනි එහෙන් කම ජියාම ඒ රිසෝට් එකේ ඉතුරු මිහුන්ගේ සාම්පල් ටෙස්ට් කරේ වෙන්නේ කොන්ටැක්ට් උන්ගේ සාම්පල් ටෙස්ට් කරේ වෙන්නේ රැන්ඩම් සාම්පල් එකෙන් කුන් සාම්පල් ටෙස්ට් කරේ වෙන්නේ එහෙම ඒ ගොතුන් මස් අල්මන බොඩු ක්ලස්ටර් එක ගොත ෆෙන්නේ අල්මන ඉංගේන ඒක මිහාරදි ෆෙනිෆවා මොල්මාතක එෆද මන්සර නෝ මෙෆෙන්නනේ කි موزي دور مسكفرات تم अद्दुम को सवाल जवाब दे मफसल विदालो चमी वैक्सीन डिले तक केंगोले का मे राइस दिसंबर का मे बूस्टर डोज मे आबादी गिने बाय का जान का विदालो मा मे डिले तक केंगोले का मे राइस विदालो फवे मे दिसंबर फुरतम हफ्ता का मे रिसोर्ट गमसे कोरा मोजे फुन्नशा दे फ्रंटलाइन वर्कर नवस मे बूस्टर डोज दिन माह के फवा कमा मे कोबातो एगा अपडेट के मे कोबातो ति विदालो डिले के वैक्सीन बेनुवा वर नेति तो एम फहम बेबे नुसरिंग बद्दमगा डॉक्टर नजला विदालवे दिसंबर में दुतेरे एल्लक डोज लिबेन कमा मे हवर वैक्सीन नेति तो मे कोंगिर को तो देंगे मावा वैक्सीन लिबेन ए फुरतम सवाल मे देवन सवाल के मे एचओसी के मे बाय वॉलंटियर होंगे बा कांबोडम फॉलो करे एबेफ्लोना मे फ्रंटलाइन एलेवेंस तो लिबेती कोबातो तिबेफ्लो मे कमेंट के कमा बोले गतो the delays are from sub balar alme hame expect kura adda vaccine liben incoming alme mihara sama confidence oti ingeto enemas ekala processing na shipment geremuga annan bike faro ekala delays ingeto mianehin anu mi bunole hakeki vaccine libene adi commerce waragge delay vi kamuga vias ingeto amudu sam plan kurane waki time frame ge tere sama bawer external factors ta ka hore e time frame katago bedane enemas almen kuri vihas abhaka vaccine hodumu gasekate bede kuri adi amalmen expect kuri adda ham vaccine hodam mes miolani adi e libuhana abhaka ekal ituru categories tawes hulwale wegen dane vaccine dinumattaka ingeto then kuri ga ekal expiry ga swale kuri men to commerce beflo ema ega
එයා විදිහට ඉතුරු මාළුමාතක මේ දෙම්බෙනවනි ඒ වැක්සින් expiry ವಾಹಕ දෙකෙවුනි Pfizer vaccine මෙදුගේ එනම ඒරුගේ Pfizer vaccine ගේ expiry අනේ expect කොෆේන data වලින් ෆහම්වනි extend කොෆේ තියමස්තුස් ඒ Pfizer ගේ ඉතුරු රිසර්ච් මාළුමාතක බලාව එහෙම හයිගතුක ඒ expired vaccine එක නොවයකම නේද volunteer ಅದು volunteer ಗೆ ಯಾವರ ಕುರಿಸನ್ ತೆಕೆ ವಾಹಕೆ ಅಳುಗಣ ತಿಕವನ್ ಲಿಫ ಮಾಲೂಮಾತ ಕಿ ಹಮ ಏಕಂತತ ಈ ಬಡ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗುಲೆ ಫಾಕಮ ಕವಾತಿ ವೆ ಹಮ ಅಲ್ಮೆ ಬೆ ಫುಲ್ನ ಏಕಂ ದೂ ಕೊಲ್ಲಾಗನೆ ಮಿತಿ ಬನಿ ರಾತ್ ಕ್ರವಿಯ ಲಿಬೆಂಜೆ ಬೈಕ ಲಿಬೆಂಜೆ ಲಾರಿ ಲಿಬೆನೆ ಕೊನು ಯಾಗಿನ್ ಕುರಾನಿ yes me omicron positive first me hunna then delta variant me hunge faratum alamat to gebodi to ev stafat den kenato mi haru me a variant positive me hunge halu all that waki case details dame jiya tan kole time naga fani gatam anyways I would say anehin එතන එකකේ සිවියර් කන්ඩිෂන් එක හොරි කේස් එකමක නොෆෙනේ then ඉතුරු මාලුමාත් වකින් හම I'll have to share with you all මෙතන කොමසරගේ added information එක මේ විශ්නානි ෆෝන් ඉස්සා කොලනගේ තම specific patient ගේ අනේ conditions ආබේගතු ආදේ omicron ගේ overall biolife කවවනම omicron ගේ severity biolife කවවනම හයිගතුගා omicron ge hamagamis transmissibility high come fennani then adimi hatana recorded one death I mean yes ema I would say adi tankola ave almana ege waki omicron vegene kiya for severity itruwana kamuge emalumat de ngat hanamas almahama ekal duniyage ek hisab tukan libe malumat tahuge ane malumat tahuge itru kame fahak vejiya ekan hama hissa kollana then das war det då itu var netia alone press ni malana me denga to shukriya ya bafnas wassalamu alaikum कोविड के नुरक्कलुं कोम्म मेहक सलाम वेविदान फर्दे जिम्मा अदा कुरव्व मीहुं एव्वेवळे तंतन गिನ ನುದಿಮ ಗೇಗ ಮಾಡುಕುರವ್ವ ಕೋವಿಡ್ ಹುಟ್ಟಾಣೆ ಆಹಾರ दुनिया के childhood cancer या leukemia एक हिसाब पर फहाग करे मुंदा माह सेप्टेम्बर एक leukemias lymphomas brain tumors एमे किना फहाग बनी उमरो फसहरुन दाशुके कोदी ehn denne vi kamuga vss mi umaru fasahara fanara hara de terega mi hunna kodinge ves ehni hen cancers ves dimave ege torun dimave loluke cancer ya kidney ge cancer ya dikashi ge cancer ves mene midanna wale thing emme common cancer ge balalaru algun me war boda dakka me prognosis nuni survival rates ke wahaka ehma mi ke prognosis ke war rangal prognosis ke ei leukemia ge adhe 1% bare mati vefa lymphoma ge 90% ak mure brain tumors ge 60 or 70% ak himene